Recimo Carnegie fondacija, zahvaljujući Pupinovom odnosu sa Andy Carnegijom, jedini put kad je pomagala srpski narod, pomagala je u periodu Pupinovog života kada je on lobirao. Zbog toga imamo univerzitetsku biblioteku Svetozar Marković danas. Ako vidimo sa Rockefellerom, ima priča, istinita priča o tome kako Pupin u Letnjikovcima, gde su sve skupocene vikendice, ima Serbian cottage i gde mu dolazi Rockefeller da jede iz peći kao na drva, kako se pekao hleb u Idvoru, po receptima Pupinove majke olimpijade, namazane džemove, sve su ovo putevi lobiranja i dok on to grize, Pupin mu govori šta je potrebno, gde može da pomogne.